Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Jasmine manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talo atawan ang tinapalabas sipod pimusay tinobyok ani Christian gapo iti aksidente. Ngam aging ga ita sa anak pa'y anak kailiwliwag. Ado ti inreto ti best friend ko alalaki, ngem awan ti nagustuak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jasmine, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Abe akas naman ti isa mo si ka April. Adda manan iretok kan ka, Jasmine. Ay na, best. Kunak mat asar de nga mo ti mangireto kanya. Adun tinaireto, nga maging gaita. Awan mat nga rod magusto kadakwada. Agbambanong kalaan. Di mo ibaga nga aging gaita, kat ni Christian lata ti ay ayatam. Talo atawan ng tinapalaba, sipod pimusay ni Christian, bes. Panagkunak, panawanan tapno ag-move on ka matan. Saan mo't akas karina akas ta? Yamin, aging gaita. Masaksak ta anak lata. Numalaglagip ko. Day di Christian. Saan ka madanagan, bes? Sigurado ak amagustuam ti iretok kan ka. At business trip ko ita, ket ang mga numarabyan na agawid, Jasmine. Ni mami ngay, daddy. At duty na ita. Okay. Sika ngay, saan ka kadya rumwarita? Awan mat papanak ita, daddy. Nukas nga rod, sika pa lang ti makamo dito'y balay, iha. Wan, daddy. O may ti best friend ko inton madamdama dito'y balay. Okay ka di lang kada kayo? Sino a best friend mo? Ni April, daddy. Okay lang, iha. Mukmet mapagtalkan ni April. Oh, anya pailat ar-aramidam, Jasmine. Anyan kayat mo asawon, April? Agpelas kan Itay pa yung agururay ni Leo iti park apagdatan nyo. Kasla masaduta ka mapan? Kasanungay no ni Leo gayam ti ka forever mo. Kasanungay no saan? Ay na, di ka maawanan iti namnama, bes. Anya nga iti ammom. Ay, aging ga ita. Ni Christian latta ti ay ayatag. Ulitak manan, bes. Talo atawanan tinapalabas, manipod pimusay ni Christian. Basta, isulat tati ay ayatag, best. Ay, aday ta ka manan, bes. Akseptara mo nga awanan ni Christian. Kat daytoyan ti realidad anasken asangwam. Itay kakadipay dito'y park, Leo? Wen, ngam okay lang kanyak. Pasensya kan. No naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayo. Okay lang. Husto gam ti imbaga ni April kanyak. Napintas ka. Agyamanak, Leo. Agtugaw ka. Agyamanak manan. Ituloy ta ti agsasarita. Tapno maam-amuta ti tunggal maysa. Agawid akon, Leo. Balot? Rumabiing aminan. Balot? Mano nga oras tan dito'y park. Agyaman na kiti oras mo, Jasmine. Awan ang yaman na. Wen gayam. Sakbay pumanaw ka. Anya? Mabalin ka di nga lahat ti number mo. Eko, pasensya ka ngam. No di mo kayat. Okay lang mat kanyak. Agyaman nak, tamaawatan nak, Leo. Oh, kumusta ti date ka ni Leo, Jasmine? Agmalmalam anang sarsarita kami. Ngam awan mo't marit na nga spark. Anya?
Masabol ka di pa'y nga at the spark. Di ka man nagkatawa dita? Kat no nataarmat ni Leo. Wen, husto ka. Natar ni Leo. Ngam awan marik nakapanagayat kan kwa na. Ay, sayang mo't, bes. Narigat mo't no ipilit tayo. Saan ama iparbang? Kasano ka nga rod itan, bes? Agbaak ka nga rod. No kasta tigasat ko. Awan mabalin ko. Mami, ni katiin san Aileen dya imawag itay? Wan, Jasmine, anak ko. Anya timbaga na kada kayo. Agkalaysada ka nun itinobyo na inton umay apulan. Pudno ka di? Wan, makita umunan ang makiasawa. Idinto ta inauna kang iso. Ni Mami. Ay nanak ko, sipod pimusay day di Christian. Awan pa'y inyam amom kada kami ni dadim ang nagpalin anobium. Addan to ka di, Mami. Sigurado am laeng anak ko. Tani, kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Amom matan, ag may saka nga anak mi ni dadim. Anya man ang ti pagsaritaan ta, bes. Apay ang masapol dito'y coffee shop pa'y laan. Kasapulak laang ti kasarsarita, bes. Aywan gayam. Agdamanan ireto ken ka, bes. Asino manan? Ay, mabitla nga. Ipakita ken ka tiladawan na. Oh, aday ta. Kitaam. Ha? Kaslag patpadada ka ni Christian iti mata. Ay, kunakon kat. Harold tinagan na. Kabats ko day ta iti high school ak. Kitaam mo, nagwapo. Kan saan lang aday ta? Naanos kan nagagatpay. Sa dino ti kayat mapagsarakan nyo. Saanan? Apay kumaasaan? Adong tinaeretom kanyak, bes. Ngam aging gaita, single aklat ta. Ipadas mo manan Anyang iti amo tayo. Amangan no ag-click kayo. Ay, pasensya kan, bes. Ipuspon tayo pa'y laon ti meet up yo kan ni Harold. Adda ka no ngamin emergency ija ayan na. Okay, best. Awan parikot iti dayta. Awan ka di taramidam ita? Awan. Off ko ita. Sumurot ka nga rod kanyak. Tapno saan ang masayang ta outfit mo. Adda family outing mi ita. Ha? Uray saan kan ang mangalay ti badong. Pabuludan kan tulatan. Family outing yo? Ngam apay nga isurot na. Wan takas lakabsat ka matan, bes. O sige. Agyaman ak nga rod no kasta. Nagasatak. Tanadaanak iti best friend akaskan ka. Uray siyak mo't nagasatak. Tasika tinagbalin a best friend ko, Jasmine. Oh, isuot mo dahito, Jasmine. Tag-swimming tayo man. Tupis mat dayta. Alakit din. Sigurado ak maibagay dahito kan ka. Awan ka di dadto, ma? Awanan. Dahita lang ti maipabulod ko kan ka. April! Anya day chay, kasinsin Vince? Amangan no adda extra atawal mo, amabalin amabulod. Day talagayam. Mabitla ang talaan. Ne. Insan. Damot gayam surot mo akadwam. Wan. Ni Jasmine, best friend ko. Nice meeting you, Jasmine. Nice meeting you. Vince. Vince tinagan ko. Okay. Nice meeting you, Vince. Excuse me. Adto yung titawol abulbuludam, insan. Italaang anadlaw ko, bes. Di anya, April. Bagay kayo matgayam ka ni Vince akasinsin ko. Ha? Nakita, no kasano aming mingmingam ti kasinsin ko itay. Uy, di mo pigsaan. Ang mga nadamakangag kan ka. Anya ko maitanod da makangag. Single ka. Single mat ni Vince.
No kasta. Single mat, ti kasinsin mo? Uy, kunakon ka. Dakas ka dinuak sa ludsudak. Ibagamlaang no ni Vince akasinsin ko ti kayat mo. Tapno saan akong amabambanog ang mga retreto kan ka, bes. Ay, nakabaybayag mata ni April. Mapan na mangala iti inuman mi, nga maging gayta. Awan pa'y. Hi! Oh, hi, Vince. Mabalin ka niti agtugaw iti abay mo? Sige laang. Agyamanak, Jazz. Jazz. Kastama ti kanayon nga yawa kanyak ni Christian, idi si Bibiyag pa'y. Napauli magkamaten. At da ka di na isawang ko, di mo nagustuhan? Ha? Awan. At dala na lagip ko. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? Ha? Tapno na lakakaatiksan. Kuha nga min, Vince. Ngamno di mo kayat nga itad. Na April langan ti pangalaak. Ay, sana. O sige, mudto yan ti cellphone mo. Tay save ko ti number ko. Apay nga ita kalaang April. Kunang maing kalamangala iti inumantang, nakabaybayag ka man. Nakita kami nga agsarsarita kayo iti kasinsin ko itay. Iso adyak kayat adisturbon ti panagsarita yo. Sika at talaga. Hay, no amok ani Vince sa kasinsin ko gayam ti kayat mo. Di sa anak ko man anagbanbanog anang iretreto ken ka. Sika at talaga, bes. Ay, naimbaglangan, tayong surot kay ti outing mi, bes. Dito'y mo gayam, ama-am mo ti dawan mo. Saan pa yung matanang daton ni Vince kanyak? Ita, dawan, kuing ko namkit din. Kat, isang tumot lang ti pagturungan na. Kasano ngayon? I-cancel ko ti meet up yung ka ni Harold. Tadamot ni Vince, iti biyag mo, bes! Kasano nga dayta, bes? Napunaw mo tilukan. Anya nga yan ti paglukana. Sapay jak mat kabisado dayto yung lugar. Ang mga numapokaw laang no kumyuta. Adda na panunot ko, bes. Anya man ang dayta? Adda motor ni Vince. Hoy, di mo ibaga nga iso ti kadwa nga agawid. Oh, isa na bale. Ta safe ka no ti kasinsin ko ti kadwam. Anya? Agrobat kami ninton madamdama. Urayam ni Vince tadabit na panan na. Isupay lang ti pakiangkasam, wan? Bye, bes. Ingat. Katawagan na no makasangpet kan ije balayo. Awan matanda April. Itay pa'y anang grupot da. Kasanumat ngamin, nakabaybayag ka itinapanam. Saan na bale? Siya kung ti makaamo amang itulod kan ka. Amom ka din, o sa dino ti balay mi. Saan pa eh? Ang maamwak to, taadda ka mat amang isuro iti dalan. Okay lang, no itulod na, Vince. Una, awan mat siguro nobyo nga agungat. Wan? Awan, Vince. Dahito'y kaditi balayo, Jazz. Wan? Umunag ka. Agkapay-kapay. Kaslaman yun mat. Umunag tang harodan. Agkapay-tapay. Saanan, Jazz? Oh, iha. Sino day tanang itulod kan ka? Mami. Iso ka di tinopyo? Ni Mami man. Ni Vince dayta. Kasinsing ti best friend ko. Oh, kunaklakit din no iso tinopyo, iha. Agbagay kayo ngamin. Bala iho, umunag kapay tagkape tayo. Okay, ma'am. Di na kawagan iti, ma'am. Tita ko namlatan, iho. Sika ha? Masapal gayam ani Mami ti mangayapkan ka. Madanaganak ngamin, Jazz. Kunak
No istrikto dagi tinaganak mo. Saan mat? Agyamanak, Jasmine. Para iti anya. Siya kit itirumbang agyaman kan ka, iti panang itulod mo kanyak. Gapukon ka. Naadaanak manan iti baro anam nama. Anya? Ay na, bisin mo lang dayta nga ibagbaga, Vince. Damo pailaan nakita ka. Kat marik na akong nga agayatakan ka. Vince? Sa anak amang rabrabak, Jas. Sige. Nupod na dayta nga imbagam. Kabailam ka di, ti aguray? Day talagayam, Jas. Basic day ta kanya. Kabailag. Gapu iti tulong ni Vince, nakamove on akon. Napanagnakak nga rod, apudno ti panagayat ni Vince kanyak. Isu asa anak ang nagpangadwa anang aklon kan kuana. Ita, agdwa atawanen ti relasyon mi, kat plano min ti agkalaysa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangi drama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jasmine. Jasmine, pagayam ko, agyaman ak iti da ito apakasaritaam. Itapay laang, kablaawan ka, iting kay to panagkalaysa kini Vince. Kat babaan iti napudno a panagayat yu iti tunggal maysa, maaddaan kayunto iti natalina ay abiyag, kan naragsak a pamilya. Bueno papagayam, may ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan a Jasmine, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kabiting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.